Niba ujya ukora ikosa ryo kurata telefone yawe ku muriro ukeneye kumenya aka kantu. Ese wari uzi ko uraje telefone yawe ku muriro bikwica batiri ya telefone yawe utabizi? Muri iyi video ngiye gukwereka setting ufungura kuri batiri yawe hanyuma wajya urata telefone yawe ku muriro n'igigira ikibazo na gitoya. Turasize mu bintu byinshi reka nkore ku byo bikorwamo. Ariko nyawe na mbere kugira ngo dukomeze liking video, umforenga niba utaraforenga n'ufite n'ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi, ubisiga munsi muri comment ndahita nkusubiza. Kugira ngo bikore rero nta kintu urakora, fungura application yawe setting. Ukimara kuyifungura tusikore mu gana hano hasi twarana ndetse batiri ahangaha. Ukimara gukora tukora ngaha kizu fresh ahangaha. Ukimara gukora nano ndakorana kizu fresh. Ukimara gukora usanga kano kantu ngafunze nguku we nta kintu uhita ukora, uhita ugafungura nguku. Ukimara kugafungura nguku we nta kintu uhita ukora, tuvimvura hano hanyuma ahangaha. Hano handitse limit to 800. Iyo umaze kubivuvura nguku ubu bikemuye. Kano kantu ukavuviye nguku mu gihe ucaginze telefone yawe ugiye nk'ahantu naka cyangwa ugiye kuryama, telefone yawe igeze kuri 80 ihita ihagara ntago yongera kwinjiza. Kano kantu ni keza cyane mu gihe ugiye gucaginga telefone yawe utari buze kuyikuraho. Nuzajya gucaginga telefone yawe uzajya ugakiranga mu gihe utari buyikureho vuba kuko gafasha kurinda batiri yawe kwangirika. Ese kano kantu wari ukazi kuri telefone, niba ari ukazi bimbwira muri comment, gusa nari mutari ukazi ubisiga muri comment. Ikindi kandi nibagirwe no kufollowinga.